Evo, tale žbunje gor se mu zagnal. Name slepe potke, da si tole dočekal. Totalen krš. Izgleda nedolgo nazaj od tle dol preletel. Tlele bi kamot tudi rekel, da je porašena luna. Srednji česar bajtice ali pa ostanki bajtic. Evo, nad dolino Ropojane, na drug stran dolina Grebaje. Tole je en človeček, pa karanfili od zadej. Meja z Albanijo, pa znamenita Maja Rosit, ki jo danes ne bomo videli, zato ki je predelati za nas. Smo pa kukar na lun. Zdaj imamo pa ta glavnega navigatorja. A zdaj pa nehal navigirati. Evo, ta še ficko ta sabo nosil hribe. Joj, prav že ficko, filmska zvezda. Maja Rosit. Učnjak. Ja, tale ta ploščad je veliki vrh ali pa severni vrh. Un desno zraven. Ne vem, kva je tale ta špičast, je pa očnjak. Karavla v Zastanu. Ja.